Assalamu alaikum. Adınca şahın turgunları. Şu zdanyadan Kamishina arendaga beriletken Padova. Şu yerlerde sizge tartışlar göstereyim. Kimge arendaga mesle gerek olsa çala veresizler. Şunday kiri geldi. Tarık şentirden Padova'nın muzaka düşöstler. Sol çıktı. Şunday çıkıyor gösterdi. Muzakta birinci Kamishina da arendaga beriletken şu nomerlerge hayırlı veresizler. İçinin metr kvadratı 20 metr kvadratı. Şu yerler. Özünüzlerden ыңғайлы нәрселерді алып сатсаңыздар болады. Ал бұл жақта мына екіншісі şu жердегі арендаға беріледі 16 метр квадрат болмаса. Бұл жақта üçüncüsü var, бұл дағы арендаға беріледі. Оған қайырларсы бұл дағы 18-20 метр квадрат болса керек. Arendaga mesaj desеңіздер, Momuna Tatar Koy Senteri'den номерлерге чала бересіздер.